tahu sih kalau nggak bulan Januari, bulan Juni, atau enggak diundur sampai bulan Juli. Burga, Cak kemarin aja lu membudikan gua lagi. Lu bilang lu sudah terkelenyap. Diamlah kawan, kepala aku lagi pening ini. Nangan nih gue kaca lo kerak nasi nih gue pantun. Kau denger ya, jalan-jalan hati-hati ini nih cuma umut gendongnya bang. Iwa iya ngede-ngede. Artinya? Halo Wide. Pacar kau kak. Gara-gara omongan lanang cak kau nih lah aku jadi candro 3 kali. Nggak nih, kurang buruan apa itu? Kebanyakan nih ayo ketemu banget. Percuma belaga, tapi barang boleh minjem. Ini kakaknya kebarang itu lah. Itu gimana itu bang? Hei kau kekasih